Nadam se da smo obradovali naciju, da smo obradovali ljude koji iskreno, opet kažem, navijaju za nas i to je kraj ove utakmice. Spremamo se za Litvaniju. Možemo mi to mnogo bolje, kao što sam rekao na engleskom. Prvu i treću četvrtinu smo igrali košarku, bili precizni, bili agresivni u odbrani, bili precizni u napadu. Drugu četvrtinu smo nekako prespavali. Dosta ne, čini mi se u momentu kad dignemo glavu pa vidimo da je 16, 17, 19 za nas, tu je onda smo kretali s nekim čudnim stvarima, nesvojstvenim nama, nekim egzibicijama, polu nekim stvarima koje nama niti prilične da ih radimo, niti smo to radili, niti želimo to da radimo. Čestitam igračima na prvom mjestu, na drugom mjestu stručnom štabu, momcima iz stručnog štaba koji rade svoj posao sjajno, na drugoj pobjedi na svjetskom prvenstvu, na, eto, da kažem, najboljem skoru do sad, iako ovo drugo tek svjetsko prvenstvo, najbolji skor, dvije utakmice, dvije pobjede. Čestitam momcima koji su večeras opet igrali, mogu reći, dobru utakmicu, mislim dobru. Ono što je najbitnije je ova pobjeda i ono što je najbitnije je da smo svjesni i momci i stručni štab i ja da ovo može mnogo bolje i da će morati mnogo bolje u ovim sljedećim utakmicama, počevši preksutra sa Litvanijom, koja nadam se da će večeras pobjediti Meksiko i da ćemo mi proći u drugu rundu, čak i matematički večeras, tako da bi nam to otvorilo nekoliko utakmica, najmanje 3 naredne, počevši sa Litvanijom, utakmice sa veoma kvalitetnim protivnicima gdje bismo morali da igramo mnogo bolje, to jest mnogo preciznije, opet ponavljam, u napadu sa mnogo više odgovornosti nego što je to bilo večeras, ali na kraju podlačim, svaka čast momcima, svaka čast stručnom štabu, veliko odricanje, nije lako, ni onim prozorima bilo, nije lako ni na pripremama. Mi smo reprezentacija koja je možda najviše trenirala, svi su igrali utakmice, mi smo trenirali, tako da nije sve to lako i još jedan put hvala im.